the whole black church is still in bondage. The whole black church, not in South Africa, but in the continent of Africa, is still in bondage. Namanje sisacindezelele. Ibandla elimnyama hamba uvakasha ebandleni labamhlophe ubuye uzobheka ibandla labamnyama. Uzobona ukuthi ingcindezi nencindezelo iningi kakhulu ebandleni labamnyama. The whole church in the continent of Africa is still in darkness. Salithola ngezwi izwi lensindiso. Kodwa salibamba ngokwamasiko. Salibamba ngokwencindezelo esibuya kuyona. Abantu abamnyama baphuma encindezweni. Kade becindezelwe, kwathathwa ubukhosi babo, kwathathwa ama-rights abo. And some of their clean traditions and their clean cultures were compromised. And njengoba zathathwa nje zenziwa zasebenza against thina zabukwa njengento embi. Now iningi lethu libhitha emsebenzini kaNkulunkulu. And lento umoya ingcwele utheme ikhuluma kumina wathi angitshela ibandla umhlaba wonke jikelele ukuthi the black church is still suffering. The black church licindezelana lodwa ngenxa yokuba sithema sibamba ivangeli salibamba ngamasiko ethu, salibamba ngokuthi iculture yethu ithini. Kukhona isiko likaNkulunkulu, kube khona isiko lethu. Uthi uMatthew chapter 15 verse number 3 to 4 uthi izwi likaNkulunkulu nina nilenza libe yize ngenxa yesiko lenu. uJesu uyabayala abaFarisi uyabatshela lapho ukuthi izwi lika ngoba bezama ukumtshela ukuthi no abafundi bakhe abayigezi izandla abakwenza ukuthi uthi yena no nina nithatha isiko likaNkulunkulu, nithatha izwi likaNkulunkulu nilenzize nihambise phambili isiko lenu. I believe we have a serious problem as the black church in Africa. Siyamukele kahle insindiso kodwa safuna ukuyithatha ngesiko. As a result sicindezelana sodwa. Lento yobukhosi noma bathathwa kanjani, kodwa lento yobukhosi isingenile ukucindezelana sodwa nokubulalana sodwa. Hamba uvakasha ibandla labamhlophe ubuzovakasha ebandleni labamnyama uzoyibona lento engikhuluma ngayo. Number 1, uma uke wasindisa umnyama, u90% wabantu abasindisiwe abamnyama baphenduke baba amakhosi emabandleni. Baphenduke baba amakhosi, bangabi yinceku, bangaba ama7, baphenduke baba amakhosi, bafuna ukukhonzwa. Lento kakhulu kwi-black church. Uma ubheka ama-Winans Revival ubuka izikhathi zabo William Branham. William Branham wavukuza abantu laba ababizwa ngoT. Osborne, wavukuza abantu ababizwa ngoOR Robert, baningi ayekade waba impatha abanye bamlandela in ministry bafunda kuyena bazala amanye. You can trace the history of the white church. You can trace their history. You can ungabona njengomnenke ukuthi bahambe la bahamba uye kwi-black church. Uma ingane izalwa yimina mhla iphumela iministry siyaxabana ngesiphinde sizwana, because ngifuna bonke abantu bakhonze mina, ngifuna bonke abantu baguqele mina, and mabevuka beyovuka ngaphesheya ngilwa nabo. Ibandla likaNkulunkulu silithathe kakhulu ngesiko nangengqondo yomuntu omnyama ukuthi thina sinobukhosi, thina kwakuukuthi thina sithathe kakhulu kanjalo. Sangalibuki ngezwi likaNkulunkulu. Sangalibuki ngezwi likaNkulunkulu. I believe bazami we have a serious problem. A serious problem. And lento ayikho le ila kubantu abamnyama. Kubantu abamnyama sifuna ukuba amakhosi. Lithi iBhayibheli encwadini yesililo izono zawo yise ziyotheleleka kubantwana. Ngamanga izinto ezakhomithwa obaba mkhulu ziyehla zize kithi. Most of us as ama-blacks, ama-cultures ethu compromiswa, acindezelwa, asebenza against us, asetshenziswa against us. Sacindezelwa ngawo sazi ukuthi isike lali clean lethu
elaliclean nje njengesiko lokusoka amasiko kanjalo sazi ukuthi angcolile ngoba nakenziwa yithina sathatha lento sesithathe sazoyibeka ensindisweni sesisindisiwe salamukela izwi likaNkulunkulu elithi iBhayibheli senikhanyisile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso yebo sasakhanyisa imphefumulo yethu salalela iqiniso kodwa sathatha ubukhosi sabubeka la ekhaya asifuni ukuba yingceku sifuna ukuba amakhosi sikhonzwe sifuna leyo nto nje mawuzela ibandla ufuna likukhonze likuguqele sithatha ubukhosi bezwe sasokufaka ebandleni kunzima ngisho ukuzala kwelikamoya noma uzela ulwa nabo ubabulale bona labo bazela because ubukhosi babantu abamnyama bekunjalo ubukhosi begazi bokubulala lo ukuze kungene wena bokukhuluma kabi lo ukuze kungene wena bokulimaza lo emoyeni ukuze kungene wena ubukhosi bevoti samba kanjalo thina manje ebandleni likaNkulunkulu lento yomoya wokulwa igcwele kuthina iBlack Church igcwele we curse each other we hate each other we fight each other we can even sibulalane hamba uyofuna ukuthakatha ubulale umfowenu ubulale ingane yakho siyahluleka ukuzala nokukhulisa siyazi leyo nto thina sathi nti isongeso igazi ngegazi curse ngecurse mangaphuma la khona ngiqalekisiwe nami ngiyoqalekisa phambili iyavuthwa lento yelukuluku lokulwa nelukuluku lokuthi mina ngingcono nelukuluku ukuthi nami ngifuna ukukhonzwa ngabona bekhonzwa abanye nami ngiyafuna ukukhonzwa ngifane nenkosi ebandleni njengamanje na into enzekayo uNkulunkulu utheme ikhuluma lento ngathi ngizoyikhuluma ebandleni lizwa ngifisa ukusho lokho na into esilimazile we were told thina bazalwane ngale kathi sisamukela insindiso ukuthi Jesus Christ is the light but now sekushintsha abafundisi nabo sebethi they are the light sasitsheliwe thina ukuthi inkosi uJesu iyona ukukhanya kodwa abafundisi namhlanje meke nje basindiswa baqala amabandla bafuna nabo ukuthiwe nabo bayilight how come lo muntu osindisiwe ngegazi lika Jesu naye usesindisa abanye manje ama witness asephenduke aba light of the world aphenduka aba light njengoJesu besitshela ukuthi Jesus Christ is a healer njengamanje thina esithi I am the healer we were pointing to Christ Jesus yonke into besikhomba kuJesu kodwa njengamanje siphendukile sikhomba kuthina you can hardly find intshumayelo enegama elithi Jesu you can hardly find intshumayelo epointa everything to Christ ethi uJesu inkosi uJesu uyaphilisa uJesu no uzothola intshumayelo ethi grace yalekhaya ialtar lam mawuke wamala igrace ekumini izongena nakuwena what yini leyo bazalwane yini leyo the witnesses of Christ have become manje the light and Jesus Christ is the light thina singofakazi kodwa manje sisiphendukile saba yilight kwanathi sishare glory manje kaNkulunkulu Black Church kunzima ngisho ukukhulisa abantwana esibazele enkosini mehamba la ngiyamqalekisa enangiphinde kuzwane naye ngenza nabantu abasele nami la bambuke njengesitha lapha ngaphesheya noma ikuphi la bemfica khona bambuke njengesitha u90% webandla elimnyama uyazondana kumanje u90% webandla elimnyama ungabona wona ngathi ibandla ligcwele umhlaba uzuthi kuyasetshenzwa no aligcwele umhlaba ngoba kusetshenzwa ligcwele umhlaba ngoba inzondo phezukwenzondo kuzondenwe igazi ngegazi into ngento isongeso bhekenwe manje nentshumayelo ungazithi yazi yangikhulisa le nto no ishaya abanye iphendula abanye khuluma omunye ngayizolo ubona omunye live ngakusasa kuyophendulwana yini lenziwa ibandla elimnyama bandla elimnyama licast uNkulunkulu oliflathelile phoxekile ngibona lo mbono inkosi iveza kumina ukuthi indlela ibandla elimnyama elisebenza ngayo nendlela elikholwa ngayo yizwe akuyona indlela ezinye inhlanga ezikholwa ngayo noma sikholiwe sangena kuJesu
sathi singenile entsindisweni kodwa ayikakasuswa inkungu nanamanje sisanobukhosi basemakhaya bokuthi mina ngifuna ukukhonzwa mina mawungangikhonzi ngiyakhesa mawungangikhonzi siyaxabana i-relationship yandodana nobaba ayiningi ekukhulisaneni kuthina bandlela imnyama kodwa iningi ekukhulisaneni kwamanye amabandla kuthina cha asikuboni kunesidingo lokho why sihlulekile insindiso siyithathe ngokwesiko lethu siyithathe ngokuthi mina ngowakwaNgcobo lo ukhumalo naye wayeyinkosi la esuka khona ufuna ukukhonzwa sicindezelene sodwa sibulalene sodwa as a result iphiwa zisabonakala ngoba usifuni lesisami esiphiwe nama ngisifuni lesakho sizokumoshela ibandla singimoshela abazoyezwa ngiyinkosi la ba amakhosi manje abafundisi phezulu kwebandla likaNkulunkulu abasekho umfundisi ofuna ukusebenza ngesiphiwo adonse nalo adonse no asisebenzi kanjalo oba mema nini abantu ongakazi ubameme why uhlezi why ube ne big 5 yakho ube ne big 3 yakho